lembek apa itu? Hujan lembek ya can udang, kamu sudah mau kelas. Kami awe itu. Mau cina bere. Siapa mau nggak sosis itu gede tadi? Kami ayam ngegegel. Ayah ngegegel sosis. Si Menel cina ge. Ayo lembek ya. Bere sosis bere. Ulah, belum mateng nanti kalau udah mateng. Ya enak itu lembek ya. Ayo lembek ya tutung iya. Tolil. Nih, gak enak ini udah angus. Udah nggak apa-apa. Tutung. Enak kami ait cicit. Sia mah enak bae ka dicabok poe geus. Gesang. Ayo bangunin. Lor udangkeun lor. Lu teu ka bawah aing mah. Ali aupin-aupinan yuk. Tuh. Jeung Mang Eyal. Kapan yuk? Kapan yuk, Kang? Kapan yuk? Mobil keruk